Jenara mwalimu Samuel Angiroi kedai kirora yari ojokotao kapapa loasi matata. Mwalimu lo iswamai ya depari nwebeite mwalimu lo atukot aswam. Iborna na kinangara ni mwalimu number 1. Apollo tangarange koki. Apollo tangare koki. Abu ibore yino na kanga maobe karara unenge teacher pero ngara kindwele riko kyo kadidwe no mtoso okale alitunga lichan kes da dum na showman kadango da to soma igene ngipengin angara na kine dwe nguntu advise them amenu na showman esi bore no ino ya na kinongara uni mwalimu kwa pe ikoku yene polo untiko chan eto jogo kwa na mwalimu Angiroi ngara kin luche dwe lweje askes do chan ka koloka ngesi agona rauno renge mwalimu anyonge dwe ni toroso chan kapa no tor kolongo konyeko pana ineroni ejidwe no to shomyo da akadi kapunu dio no peja atarengo kato wigin ss ne jidwe uni mambeje na sangoda jake se different sub county do pongino do pena terai obun do penolungyangina ngara kiton kisda dia to somero buno chalo kada ngina jalwe job primary ne peta ito munare no ngara kiton kada scholarship materials kada sinjiko ikikesa dia to somero ichie koto modwe lwe ngara kinta Angiroi kesi mori atos Joshua achaitum ka Grace adeke kwa pabunto ngoka yango ndo chana papakas ajartengis klacho kishok yanga yetengise wena nwandukok puno kametu tuna attach ka school fees anyone ngo ngino tuno weekends keda catch puno nenga do ngo someyo net adopa na bwenga yamun keda misanyo kwa pa yenise director bunyito mbegwesi mwani munu ipuke kompiyeni ngaite biya peneja tukonyo bachonis jada ngakeda kujana genga emonyo bunuma kumrekwesi mama take me like your father chamunu bodenga ni mokine sakiyonto na ena kitenge ya panene adonu nayi to mosomeyo after 3 days woyo nyesengo badadi monombe kwesi after kide school administration kedenge no pe kwa na sibenga ya undi jo hostel kwa pia jiko ken pesa mji pre footing anyu na net no mino especially kwa ye wa ikija ko poyo timna ja dom na chonis ya unesenga anyu no 2017 touch school fees to need senior 4 ngata kingo senior 4 akoloting ete joining and nursing konyo buepo no mamu na banse ni moineo I still need to help you be a secondary nesko pa touching couple okiage uni o 217 ayongito ngamisangi yono is my father and is a mother Apollo tangarai ikokena rai ikoki bwanga atwanie ka oria kakere doda arengo esa patalo obukedia na bwenge joining o Wiggins senior 1 keda senior 2 araijaka ni samena aitachi kakapun dodo adolengo senior 3 obu eja uteni otonior etiono reja uteni agena ngaloste enrakini keda mwalimu so anyona paraningini kerare esi esite esi papa no emine dwe so obu itojoka ngara kenengo aitachi kapun anyona tukota ngini no senior 3 itoni lolo na jara tukoto no senior 6 Mr. Angiroi Sam is a very good teacher. Of all the teachers that have taught me so far, I can say that he is both a teacher and a parent. In class, even outside the class, and he really assists many of us. Chamunta Angiroi be erae mwalimune aswam na ejo. Ori yakunu jase kingangi na mame shanaki rono. Aishi shanaki nesa somboni peroroja julaki nejara na itunga. Done rauno rie mwalimu ekoroja pukura kwa nedam. Mamisali re mwalimu la tukot, mamisali re mwalimu liwoma kironwichan, osali re mwalimu lipedori ayaon isolation nejatio kishon witunga. Lo Apolonike Francis Okomo ne secretary Angiroi kanwa kukurantuke. You just see me, he's a very smart man. From Monday to Monday. And he's a person who has a very high command in this subject. Godfrey Ojore, TV East, Kumi.